دما خوش ببینرین هجا ایرو ده کانون 2020 جه روژان روژا پیشمی بویر او گشتنین کو هری سرکه و بالکش لسرانسر جهان رو دانه امی حول بدین ده 20 دقیقه چین جهان ده جواره پیشکش بکن. یکیتیا اروپای جبو کریارین دولتا ترکیه ین لروشلات درگاه سپی او درخواستنا آستنگان جبو قبرس جویا آژانس رویترز رشنویسا جزاین کووی لسر ترکیه ورم فرض کردن جی اشکره کرد. آژانس راگاند کو وان خواگاندیا رشنویسا کووی لیدرین یکیتیا اروپا جبو جزا کردن ترکیه لسر بریاران بدن. پیشنمایا کوهینا دشکل خوی رشنویسه دیه او جدور پلان پکته لسر لقاشتینه کرن. لسر رشنویسا حی قبرس او یونانستان نرازینه او دخوازن یکیتیا اروپا لدجی انقره برتکین جزاین تونتر لسر ترکیه فرض بکن. یکیتیا اروپای بریانها 14 جوتمها 2019 دبن ناوی جزاین با آرمانج ده لدجی شرکتین خودی پرزگریک بریارا جزا کرنه کرتبوم. بریارا جزا کرنا شرکتان حتی 12 کانونا 2021 کانشی و دوام بکن. بلبیدرین هجاج بو جزاکرنا دولت ترکیه ایرو لیدرین یکیتیا اروپای لبروکسل جوینه که برفره لدار دخن او دنجام آوی که دشوی جبو کریارین ترکیه جزایک جره وره دیار کرن لبریا کو جزا پیکرن کام دست بکی تماشا بکن اف جزاکرن جبو چیه که پیکتین دم بطایبت نوا سال 2020 او دمها طباخ پشتویه که دولت ترکیه لعالی روشتات دریای سپی دست بلیگرنه که برفره یا غازه کرب او لهمبری ویه که هم قبرس هم جی یونانستان روزانه برتکن خواهین لدشی دولت ترکیه دا بو دیار کرن اف هر دو ولاتین کو نافبوری ولاتین کو دناوا ولاتین یکیتیا اروپا دنه او جبو زخل سر ترکیه ورن کرن جی دناوا هولدانه که پرزیده ده بو ل تفجر دولت ترکیه یا لروشلات دریا سپینتن جبو وان هر دو ولاتان لالیه کدن جبو مصر جبو لیبیا او جبو گلک ولاتین دن ین ل پراوین روشلات دریا سپی بون آلوزیه که برفره ددا آوا کرن ما قلت لدريا سبيف بروفوكاسيون دولة تركيا ايدي او انيا لبر دريا جزاين يكتيا اوروبا او جبوفيا كي جي ايرو جوينا كي برفره تيكلداري جزا كرنا تركيا جاليه ليدرين ولاتين يكتيا اوروبا و تي لدار خستن ده همان چارچوبه ده یک جوالاتن کو هری زده بروجن در بازبوی ده برتکین هری سرکه او بتونت لدجی دولت ترکیه دا دیار کرن یک یونانستان بو قبرس بو او لالیه کدن هولدانه که زیده یا فرانسا او سروکی فرانسا ایمانوئل ماکرون هما بشه به همو ولاتین یکیتیا اروپا را راست رات کتن آوا تیکلیان او جبو جزا کرنا ترکیه جی زخته که لوان ولاتان دهاته کرنج لخوا لسر داخوازا وان ولاتان او پشتی هشار کرنین ده مها جوتمه ده جالیه یکیتیا اروپا وش بو ترکیه هاتبون کرن او زختین هر سی ولاتین قبرس فرانسا او یونانستان رو جوینا برفره تی لدار خستن ده جوینا کو ور لدار خستن ده جبو جزا کرنا ترکیه و گلک بریار ورنگرتن آنگو بریار نکو و ایدی دولت ترکیه نکاره با آوای که آسانی لف او تفگر او مافیا روای ولاتین دنجی بمپی بگه جبرویه که جوینا کو ایرو ده پیکتل دجی دولت ترکیه جزاین کو هر سرکه ین ورم پیک انین اوج برکو ترکیه کشتیا خویا اوروچ رئیس دشانت حرمین کو نمافی یا بو انگو مافی ناونتوی بمپی دکر و جزای کیاج بو کشتیا دولت ترکیه ورداین او آژانسا رویترز جل سرویه که با آوای که برفره آگاهین تکلداری ویه که پارو دکر ده هری داوی ده دولت ترکیه او سرکماری و اردوغان به جزاین کو درد کevin شی ادی دبیشه و تباندورا که لسر ترکیه نده پیکانین او اف جزا جخواد دمین در بازبوی ده جل گوری سرکماری دولت ترکیه اردوغان لسر وان هاتیه فرض کرن جخوا دو جراش نویسه که تکلداری جزاین کو نقاش لسر ورن کرن او وره پیشیا لیدران جی در کتبو پیش ناورکو وان جزیان و چبن دروجا
ایرو و سبد ده انجام جوینا لیدرین ولاتین یکیتیا اوروپای ده و با آوه که برفره هین زلالتر و هین اشکرتر ببه انگو هم دکارین بیشین جبو جزاین لسر ترکیه با آوه که زلال در بکه و پیش ده انجام جوینا ایرو و سبیا کو و دروژان دوام بکه ده و دیار ببه ام به اوروپای همه دوام بکن یک جب آلوزیا دنیا کل اوروپای بطایبه دمین داویه ده خوهری زده و سرکه دای پیش پرزگیری که بریتانیا کو دخوازه جه اوروپای جدا به تکیلداری ویه که هری داوی دانوستاندنین دنابرا بریتانیا او یکیتیا اوروپای ده درکتبون اول سرویه که جی تشتا کو درکتی او ایدی بریتانیا دخوازه جوالات یکیتیا اوروپای در بکه ولی حتی نها جبر پرزگیری کن کو دردی که بریتانیا نکاریه و یکی و پرزگیری که جی چاره سر بکه هری داوی دوه بروکسلی سرکمار انگلیستان بوریس جانسون او سرکا کنسیل یکیتیا اوروپای اورسولا واندرلین جویا بون آلیان جبو بریارا داوی 4 روزان وقت دیار کرده بون ده جوینا 3 ساعتان دوام کرده انجام در نکت او جبو دما داوی روزا یک شمی هاتیه دست نشان کرن داخویانی پشتی جوینه هاتنه دیار کرن درکت هولیکو دنابر آلیان ده جداهیه که مزن یا فکر هیه واندرلین دیار کر کو لسر مجاری کو دوی وره چاره سر کرن نقاشه که بالکش او گرم پیک هاتیه هر وها بیرویا سرک وزیر بریتانیا جی به داخلینه که او یک پشتراست کر او گات او یک و وره در باز کرن یا نایزانین سویه که چله بریتانیا بریارا درکتنا خویا جی یکیتیا اوروپای دابو او جبو درکتنا وی جی حتی سویه که جوتمه دم هات بو دیار کرن لیج برن الهف کرنا لسر مجاری حتی نها اف پیواجو انجام نگرتیه گر حتی داویا سالی آلی لهف نکن بریتانیا و با آوه که فرمی در بکه و او اف یک جیوه و که نلهف کرنی بکه و دیروکیم ایروگرا دوامین آدانوستاندنین ده ناوبرا شاندیا ناونتوی یا لیبیا او اندامین دیالوگا سیاسی یا ولاد ده دسپیکر شاندیا ناونتوی یا لیبیا جبو شوپاندنا نقاشین درباره مکانیزمیا دیار کرنا دستلاداریا ریوبر لسر بنگاه انجامین دنگداین مکانیزمیا کو خاتنه پیشنیار کرن و بجوم جوین و به بجداری 75 اندامین دیالوگا لیبیا بریا آنلاین پیکوارم اندامین دیالوگی ده هفته بوری ده مکانیزمی کو شاندیا نونتوی گریدای دیار کرنا مجلس سروکاتی او سروکی حکومت پیشنهاد کرنه خستن دنگدان او ده انجام ده یک مکانیزم هاته هلبجارتن شاندی دیار کر کو آرمانجا وانج جوینی آلین لیبیای بگیجن ریک گنجاو جبو بیک آنینا نخشریا کو لسر هاتیه لحف کرن چتین دولتا ترکیه کو دیمنین خوین لقرباخ پاروکری گوتنا سروکی خو اردوغان اوی آذربایجان درواندن تورا بی بی سی بشا ترکی لسر شاندنا دولتا ترکا چتیان جبو قرباخ او لیبیای راپورک وشاند دروشه که کو سروکی آذربایجان الهام آلیف او سروکماری ترکیه لباکوی سرکفتن آخوا راگهاندن او قالا ارتش آخوا دکن چتین وین لسوری وان دروین دردخم چتین سوریان کو اردوغان او شاندنا قرباخی دیمنین وان ده آژانسا جرابلوس ده درکت لسرویه که بی بی سی در باره شاندنا چتین دولتا ترکیه جسوری بر با آذربایجانی و راپورک آمده کرد. چتیان جی بی بی سی رانی زمان کو پشت او جماشینین پیابون یک سر بری واندانه خطین پیشین شر چتیان دیار کرن کو او بگوتنا ویل خالین کنترولی بمینن هاتنه خاپاندن او پشتی دربازی حریما قرباخی بونه کتنه نواشر چتان اف یک جی جبو خوا وکه کارکه پی دبارا جانا خوا ددن تینن زمان چاودریا سوریا مافی مروواند دما شری لحریما قرباخی در راگهاند بکو نیزی 500 چتین جسوری لحریمی هاتنه کشتن دناوا دوالاتین جهانی ین مزند جارکدن شر درکت جارکدن پاکستان آخودی چکن اتمی او هندستان آب مجارا نشته جین خوا ولات دوامین یا جهانی هاتن پیشبری هف لخطا کنترل یا کشمیر جارکدن ناور آلیان ده شر درکت او
چار لشکر هاتن کشتن باکیشا کو دولتا ترکیه د داویا مها مجداری ده جتین خوش بو کشمیری و گوهست بوم. لسر خطا سینور کشمیر جارکدن شر درکد. دداخویانی یکی تکلیین گل ISPR آ پاکستانی ده هات گوتن یکینه یک هندستانی هرما بشر آکویراتا در باز کر. لسر به یکی هزم پاکستانی یک سر بر سواوی بن پیکرنه دا اول هرمی شر درکد. ده انجام ده دو لشکرین هندستان او ده دویم پاکستانی جیهاتن کشتن. و گوهستن چتیان جعالی دولت ترک و بو کشمیر ده دمکه ده یکود ناورا پاکستان و هندستانی ده ناکوکی زیده بونه. 13 و 14 مجدار هر دو ولاتان لپیشبری هف لحرما کشمیر هاودو دابون بر توپان. دوی ایریشه ده بکیمانی 13 کس هاتمون کشتن به دهانشی بریندار ببون. شروع بمبردومان الازاد کشمیر پاکستان و جامو کشمیر هندستان لخطا 740 کیلومتر خطا پترول قومی بو. کشمیر دنابرا هندستان و پاکستان دجده ما سرخوابونا خواه سال 1947 هاتیه پارچه کرن. نلحف کرن آل سر کشمیر جوی دیروک اوور و دوام دکه او یک جسه شرین هری مزن اندنابرا هر دو ولاتان دا قومیه دو جیل سرفه بو. هر دو ولات جید خوازن کنترولا همالایان به تمامی بخندسته خواه. هندستان آپرانی مسلمانن زیده تری 30 سالن لدیجی کشمیریین گوته کوشینا سرخوابونه دکن شردکه. پرانی سویل به 10,000 کس جبروی شری مرنه. سال 2003 پیمان آگربستا کشمیر جعالی پاکستان و هندستانی و هات امضا کرن. لی شر نبرا آلیان قطران وستیا او آلی هر تم هفدو ببن پیکرنا آگربستی توان باردکن. سنتویا دولتین یک بوین امریکای پیشنهادیا استانکرنا جبو فروتنا بالافرین F-35 او بالافرین بی پیلوت جه امارات را رد کرد. سنتویا دولتین یک بوین امریکای فروتنا بالافرین F-35 اجبو امارات جه دناف ده 4 پاکتین دن این فروتنا چکان استانک دکر رد کرد. پاکتا مجارا گوتنه به بهای 23 میلیارد دلار بوم. پیشنیارج عالیه وزارت در و هاتبو کرن. کامر پاریزان لدیجی پیشنهادیا استانکرنا جمارا خویا زیده بکار آنین او روناهیه که کزگش بو فروتنا F-35 آج اماراتی را پیخستن. جو بایدن کوی 20 چلیه ارکی سرکومارتیه دولت ور بگیره دخوازه پیشنیار جاره کدن دبرچاوان را وره درباز کرن. سنتوری کامر پاریز فروتنا چکان پیشکتی وکه پرزگیری که اولکاریا نتوی دموکرات جی فروتنا چکان یا جبو ولاتین لدیج ایران استراتژی او دبرجمندیا نتوی دبینن. مجلس نونران او کمیته هیزن لشکریا سنتو دکارن با آوه نویسکی فروتنا چکان بدن راوستاندن. کشتیا روسیه یا شر پشتی 10 سالان جاره یکمین لگل ولاتین اندام ناتوی به بجداری تطبیقات یا لشکری ببن. تطبیقات آمان 2021 آگلک ولاتی و دمها سباتی ده لپراوین کراچی یا پاکستانی پیک ورم. ده تطبیقات ده توی روسیه و پاکستان دولتین یک بوین آمریکا، بریتانیا، چین، ژاپنیا، ترکیه، فیلیپین، مالزیا، سریلانکا و اندونزیا بجدار ببن. هری داوی کشتی شر آر روسیه 2011 ده تطبیقات لشکری یا بولت مارچ آل اسپانیای بکشتی ناتوی را پیک آنی بوم. لگوری راپورا که ناتویا دروژین درباز بویده روسیا وکه گفا هری مزن یا لدیجی اتفاقین هاتبو دست نشان کرن. حکومت فرانسی به آرمان جاری خستن کرنا هیمن کمار او تنکرنا چارچوبه اسلام سیاسی او تفگیر تندراو پروژه قانون یک آماده کریه پروژه قانون 2021 و د پارلمنتوی ده ورنقاش کرن. پشتی ایریشن تروران کل فرانسای پیک هاتبون آداوی دست به اپراسیون تکبرین تفگرین تودروان کریه. مجلس وزیرین فرانسای دوه بسر پرشتیا سروک ولایت امانوئل ماکرون بریارا پروژه قانونات تکبرین اسلام سیاسی دا. پروژه قانونا کوژ 5 و 4 بندان پیکتی دی دست بیکا سالا 2021 لپارلمانی بینی قاش کرن.
اف پروژه قانون چاودێریya کۆمەلە سازiyên ئیسلامی û beherînerên peyama tund rew dike. Her wiha parastina keç, jin û temen biçûkan dabîn dike û cezakirina kesên ku fişaran li wan bike yan bi zorê di gel jinan bi zewce jî digire nava xwe. Serokwezîrê Fransî Jane Castex divê derbarê de daxuya kirin ku ev proje qanûn hîmên Fransayê xwir dike ne li dijî olane belê hizirê qirêj ê tundrew armanc dike. Castex dibêje dijminê Fransayê îdeolojiya îslama radîkal e. Armanca vê îdeolojiyê parçekirina Fransayê ye. Ev biryar di demekê de tê ku asta bûyerên tundrewiyê li Welêt bilind bûye, nemaze piştî serjêkirina mamosteyekî Fransî û kuştina sê kesên din li bajarê Nîsê hat. Di çarçoveya rêkarên rûbirûbûna tevgera tundrewan de jî Wezîrê Karên Hundur Gerald Dagmanan diyar kir ku tevgerên îslama siyasî piştgiriya xwe ji derve digirin û ew ê di rêya vê proje qanûnê re çavdêriya her destekeke darayî bû navendên olê bikin. Gerald Dagmanan anî zîmên ku ji bo rêxistinekirina hîmên komarê dê karmendên dewletê ji hilgirtina sembolên olî jî bên qedexekirin. Proje qanûn di dema serweriya Macron de weke bersivekê bo metirsiyên Fransîyan ji kirinên tundrewan e belê desthilat bi tirsa ku bi besedema xwe pêşandanên hundir û derve. Berî niha hikûmeta Fransî di çarçoveya têkbirina tundrewiyê de 400 komele, mizgeft, holên werzîşê û gelek malperên elektronîk ên tundrewan girtibûn. Plana daxistina germahiya cîhanê ya ku di peymana Parîsê avhawê de hatibû destnîşankirin ji armanca xwe dûre û cîhan germ dibe netwên yekbûyê ragand ku germahî ber bi bilindbûna sê pileyên din vedişe. Bernameya derdorê ya netwên yekbûyî beriya civîna avhawê ya netwên yekbûyî rapora ku amade kirî bû eşkere kir. Di raporê de îşaret bi xwartkirina hewaldanên pêşî girtina germahiyê hate kirin û wiha hate gotin. Tevê rewşa pandemî gazasarakiyin bû û sozên di qada navneteweyî de hatin dayîn pila germahiya di vê sed salê de ber bi siyan vediçe. Di raporê de hate diyarkirin ku heta 2030 wê li ser germahiya cîhanê du pileyên din zêde bibe. Netewên yekbûyî girîngiya parastina ekolojiyê bi bîrxist û daxwaza parastinê kir. Bi vê awayî bê bikaranîna heta 2030 wê ji sedî 25 zerara gaza sarakiyên bikin û ev yek jî wê 1.5 pileya germahiyê zêde bikin. Everestiyê ku çiyayê herî bilind yê cîhanê ye 86 santîmên din bilind bû û bilindahiya wê gihişt 8848 metre û 86 santîman. Piştî lêkolînên di navbera Çîn û Nepalî de pêk hat diyar bû ku Everest 86 santîmên din bilind bûye. Wezîrê Derveyê Çînê Wang Yi di daxuyaniya xwe ya biriya videokonferans de encama bilind bi dest xistinê eşkere kir û heta niha agahiyên li ser bilindahiya Everestê yên ji aliyê lêkolînvanên Hindistanê ku di sala 1950 pêk anî debû. Li gorî vê bilindahiya Everest 8848 metre hatibû diyarkirin. Piştî pîvanên piştre hate kirin cudahî derketibû. Ji ber vê yekê Çîn û Nepal bi hev re ji bo pîvana nûya Everest biryara girtin. Di encama lêkolînê de derketolê ku Everest 86 santîmên din bilind bûye û bilindahiya wê gihaye 8848 metre û 86 santîman. Ji bo rêwîtiya SpaceX a Marsê mûşeka Starship a SN8 hate ceribandin. Mûşek piştî hate avêtin bi 6 deqeyan bi awayeke serkeftê hate li erdê û xweteqand. Ji avakirên SpaceX Elon Musk plan dike ku di nava 6 salan de mirovan veguhêze Marsê. Ji ber vê yekê piştî ceribandina serkeftiya mûşeka Starship SN8 Musk peyamek li ser hesabê xwe yê Twitterê weşand û got Mars li bendê bihemtên. İhtimala serkeftina ceribandinê ji aliyê şirketa SpaceX bi xwe ve jî pirkêm dihate dîtin. Ceribandin doh li eyaleta Texas ya dewletên yekbûyên Amerîkayê pêk hat. Mûşek piştî bilind bû û bi 4 deqa û 45 saniyan motora xwe ya siyemî ji erk derxist û şeklê xwe girt. Ji bo hêza xwe ya daketina erdê biparêze sê motorên din xebitandin lê vê yekê jî bi têrê nekir ku mûşek weke gotekê ya agirlêneyê.
لهریمان نیزنای نیوگورد یا باشوری روشلات پایتخت روسیا مسکوی گلین ج قشای چیبون به حلینا برفا لهرمی را دیمنین رنگین درکتن د دیمنین جهرمی هاتنه کشاندن ده پارچین بچوک ین برفین گلوور او رنگین لناوا آوی ده هریکن د دیمنین کو کم جارانتینه دیتن ده خوشک بونا خوازه جارکدن راد خبر چاوان دی گوتن جبر گرماهیا تیریجن روژه او سرمایه شکل گلین برفی چیبونه دیمنین چمی ولگا بالداریه که مزن دای سرخوام برای بینرین هجا بویر و گشتن هری بالکش لسرانسری جهانی مهوداد 20 دقیقه چند جهانی در جوار پیشکش بکن او لورجی ام بداوی دکن دبیشین حتی روزا شمیه ببینن دنواخیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بن